2. maj. Bog pokazuje svoju ljubav. A Bog pokazuje, demonstrira svoju ljubav prema nama time što još dok bijasmo grešnici, Krist umrije za nas. Rimljanima 5.8. Varaždinska Biblija. Primijetite da je glagol pokazuje u sadašnjem, a umrije u prošlom vremenu. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što još dok bijasmo grešnici, Krist umrije za nas. Sadašnje vrijeme podrazumijeva da je pokazivanje trajna radnja koja se dešava i u sadašnjosti i u budućnosti. Prošlo vrijeme umrije podrazumijeva da se Kristova smrt desila jednom zauvijek i da se neće ponoviti. Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. 1. Petrova 3.18. Zašto je Pavao upotrijebio sadašnje vrijeme Bog pokazuje? Očekivao bih da će reći Bog je pokazao, prošlo vrijeme, svoju ljubav prema nama time što je još dok bijasmo grešnici, Krist umrije za nas. Zar Kristova smrt, onda kada se desila, nije bila dokaz Božje ljubavi? I zar se ta demonstracija nije desila u prošlosti? Mislim da imamo naznaku nekoliko stihova ranije. Pavao je upravo rekao da nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne razočarava. Rimljanima 5 od 3 do 5. Drugim riječima, nada je cilj svega onoga kroz što nas Bog provodi. On želi da u svim nedaćama imamo nepokolebljivu nadu. Ali kako da je imamo? Pavao odgovara u narednom retku. Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan. Rimljanima 5.5. Božja ljubav je izlivena u našim srcima. Vrijeme u kojem je ovaj glagol ukazuje na to da je Božja ljubav izlivena u našim srcima u prošlosti, prilikom našeg obraćenja, ali i da je još uvijek prisutna i aktivna. Bog jeste pokazao svoju ljubav prema nama time što je dao svog sopstvenog sina da jednom za sva vremena umre za naše grijehe. Rimljanima 5.8. Ali on također zna da se ta ljubav u prošlosti mora doživjeti i kao sadašnja stvarnost, danas i sutra, ako želimo imati postojanost, prokušanost i nadu. Stoga, on je nije pokazao samo na Golgoti, već je nastavlja pokazivati danas po Duhu u našim srcima. On to čini tako što nam otvara oči našeg srca da vidimo i da okusimo slavu križa i garanciju koju nam daje da nas ništa neće moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu. Rimljanima 8 od 38 do 39.